Uyu niguo muti uria arutwo a cukuru wa Ciangwa maturite magithomera kwa ihinda iraya kuona ati matiari na irathi. No riu aciari, arimu na arutwo mena gikeno kinene thutha wa gwakirwo irathi, undu uria mena kihoko ati no kumateithia kugacirithia githomo gicigo-ini giki. Imejengwa katika kiwango ambacho ni cha kufurahisha. Kwa kweli kama mfanyikazi wa serikali kuhusiana na mambo ya elimu, nataka kusema kwamba huu ni msaada ambao kwa kweli ni wa kufurahisha na umefikia kiwango ambacho mahali wazazi ambao wamekuwa wamelemewa sana katika hali ya kujenga mashule, tukiangalia kiwango ambacho wameweza kutufikisha, basi tunafurahia kama ofisi na kama Ministry of Education. Shukuru uri wakitwo irathi nyanya na oho magakirwo cioro na ofisi cia arimu kuona ati ona arimu matirari na ofisi maraikaraga thi wa muti. We also constructed a roof catchment, that is a water storage tank of a capacity of 50,000 liters, which is serving the school because then there was a scarcity of water and pupils could carry water from home to the school, which is not good for drinking because the condition of the water sources is not trusted. Aikari amwe nao ni maracokeria ruhonge ruru ngatho ni waki wa cukuru uyu mena kirigiriro ati mutaratara no kugacirithia githomo gicigo-ini giki na utheremio cukuru-ini ingi. Ngiribotera Inooro TV, Geto Kate Muthoni.